Ikaze kuri Jean Pierre TV, uyu munsi ngiye kukwereka uburyo wakora second verification kuri WhatsApp kugira ngo iyirinde ba rushimusi cyangwa se abo twakwita abahakazi. Ni ukuza ugafungura WhatsApp ukoresha, warangiza ukaza hano hari utudomo dutatu, ugakanda kuri setting, wamara gukanda kuri setting ukaza hano handitse account, warangiza gukanda hano hari account, ukaza hano hari kuri two step verification, warangiza ukareba niba biri on cyangwa se biri off. Yewe urabona ko kubera ko bari kumbwira ngo nkande turn off, bivuze ngo namaze gukora iki, namaze gukora second verification. Ndamutse nkanze turn off yabivuyemo. Rero kubera ko nayikoze sinkeneye kongera kuyikora, ahubwo wowe utarayikora fata akanya ubikore kubera ko biragufasha kugira umutekano ya WhatsApp yawe. Bamwe baziba nta hantu bazayikura nukora second verification. Murakoze cyane rero. Jean Pierre TV nk'ibisanzwe, kanda subscribe, share na comment. Ibindi bijyanye na WhatsApp ni vuba, ni mu kanya. Ubundi nze nkwereke n'uburyo ushobora gutunga WhatsApp ebyiri muri telefone imwe, nabyo biroroshye kandi birihuta. Icyo usabwa ni ukuguma ku muyoboro wa Jean Pierre TV. Murakoze, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.